data bundle they say already I will check Sam George on the say wa kunyan on the way and me say enura me to data 350 gig 516 cedis and me buy no ya 20 just one day 20 gig echo into any one man too can me to be e di be 4 months Sam George abe kukuku so mo fa data ni bi kan ho o ni bi kan ho no mo de asi temamoto we ni so into so ya ahro in the telco no why any budget me be every ena wabana for political expedience nti o for so no wo say on fa bin kan meter no say kura no one operate enti no ene look yen say obi adwuma ba me use Telecel and the Telecel network no say ya say no enye easy Telecel network no say ya say no me omo office wa say ha ya me to ha kra untimi use omo data ba ye was Sam George to say oy minister for communication and na omo share telecommunication network companies no and omo ye ni omo pe look asma me kan me say obi adwuma ba obi o use Telecel bia no so be kana kwasema chiro say the network na ya what you mean fanya hwe o to data wo data no wo so what you mean hwe video 1 minute a call 10 seconds na twa no ho enkan o kokomleme na mekumi o Telecel office no ha ya enti me do mountains so frame wo me do mountains now frame wo Telecel no so na wunyame a na say magic. What I say, what is happening? But Sam George here and Crawford were say also complaining about 80 the menu subi. Into me to me and come wasem. But Telecel network no said yes ya no. Regulator na to and the name hunu and kwa name hunu kwa and no more ye. Enti sad. Sad. Look, sad. How now work no. Yes. Me yeno 133. So mo SIM card me nsa. Me use Telecel. Me use 80 and I use MTN. Baby a me drew na chire network am wo. What you see? Enti ebia mini kura me wo 200 Ghana cedi data na mato. Ansa na fie me use Telecel. Eno every month bia 650. Na data no DM profit kwa na mami profit ben saying just say make me anya good communication why I say data no me dia use I say Telecel me ma to data 500 Ghana cedis no me say wontimi use na video po wontimi hwe na obeda no why video call but Sam George at ho and na o tinkran na use a asa o tie akura bi ase winti and me say no wonder say MTN again so much market share because omo market ni nyina no as a network no ya tu na jeje mu hwan phone na yesa no hwan dia na ade na oye sa na me na ye ntum na dia fatu silence asembe greni what you say yeguzu na de yes dana ale no yentembele mpie na de obi kan na yeti na de obi kan na yeti o enenyo kra and then destroy everything but you see and then no fees and charges ebe cost by 30 to 40% sana ko kai kanu so what it means say what it means ni say I'm just and then yamba today no good. So what it means ni say bibia ya ban die bia ban charge bia no ya the 40% ebe ka ho and on publish University of Ghana for hostel prices no? Yeah 40,000 this 40,000 bafu boni jenga na ho justice bafu boni jenga na ho yondi kolondi jenga na ho ne jai sa woju position John Mahama na ne shenechi na no yede oh yes sir obia entimi dispute that fact Mahama
ena na ehye kan vile tailor chi na na oye de odi mpanifo atem nti sesi ye kwan na mu ada ho yenso yetimi di John Mahama atem yetimi di ni Ibrahim atem likewise Jack Daniels ohin da ma hin yetimi di na atem ye hye NDC ohin bi oye affiliated to NDC bi a wo si yetisi ni so ne ye bona da pa kama na ka na ebusuafo ni na because the same thing yesia Kevin Taylor atem didie no wa kire ye nti yenso ya copy lifestyle because yetimi hu se na ma omode ba power aha nti yenso ye be the same thing bi na mum Justice Ahmed Tanko ni na sefo ne de ye ka kire wo so ma ye NDC ma be ma ye NDC bid right omo kan hu se Dr. Bawomi aba 2029 no 7 January no yekoto aba December 2028 no mo te se ye kan aba no ibi aka one kra na aka se Dr. Bawomi awi ni promo starting pack on niam because so Dr. Bawomi anyu omadi a yanka se beba omo office ho ye beba be chiom Matthias of Uganda ye hu so mo ambuo e na o matena ho ama Kevin Taylor e di judge anim atwitwiri form omo colleague judge anim atwitwiri form ene omakwa ahye Kevin Taylor case no se Kevin Taylor nkodi free wa fa VIP so free ene wa sha max e bia no follow COVID protocol. Let us give him the benefit of the doubt. See COVID ka ba nti be bia all ba no the COVID ba nti no eja wo follow protocols nti na wa hye max no na embom wo vice president a wo mane betina wo fie wo so ye ba atan bone wo fata wuo wo fata se wo san yare bio because me hu maame o ye ba atan bone se bi da ya bo nyonko ba maame ya kana no atum se wonte e na anu ya wo yare na nkrofo obompa ya ma we won sample se fata se ye bompa ya ma na bra vice president obi akone na ompa ne nkoto dwani ma won mompa ya nsire ruade se ye se ruade nku ya tamfo no so far not the way to live no vice president oni Mahamani no mo fata owuo wo so nyankopon ye dey eku won because bonsam ankasankasa na sa asofo we mo any bishop wa kuku da ma shrofo bishop yi akofa na baba ye dey abetu yeso ene Ghana ye lawless country obi emumra obi aso ya de open na oye dey oye obi eni oba beche with the voice say contempt ya ba be discuss na sa wo judge kun woni mo beche contempt a ke be boni duan kasa because Kevin Taylor tinye didi unyanko judge atem na so ma na ko free ya yes your own kwansa mo judges 5 na mo kotena case with the exception of baako na odi sente ye mu ni na mo for ye be ye mo yire na mo ma fi se mo yire no mo jimi mo yire no mo nimu nyansa wo kunu kotena case ni so na wo so ka kire wo kunu se me kunu wafa Bible dia swear so obedi no kware wasua law ni so obedi no kware wo mo atanchia enne wo kotena case yi so me siraw koka no kore but omo nim se omo ba no mo be ye NDC adwuma so se John Mahama na di omo ye dey e bai yo bafo boni koso awa ya de mo so se a case bi aba yan wona ba appoint judge wo appoint judge du won so ye bobompa ye gusu